asifiwe. Amen. Mfungue Biblia zenu kitabu cha Mathayo sura 6. Mathayo sura 6 27 hadi 34 na Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 7. Mathayo sura 6 mstari wa 27 hadi 34 na tutasoma pia Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 7. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Tusome katika jina la Yesu Kristo. Na nani katikati yenu akisumbuka anaweza kuongeza kimo cha mwili wake mkono mmoja? Na kwa nini mnasumbukia mavazi? Fikirieni maua ya shamba, namna yanavyoota, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Lakini ninawaambia ninyi ya kwamba hata Solomono katika utukufu wake wote hakuvikwa mavazi mazuri kama moja wao. Basi ikiwa Mungu anavika hivi majani shambani yaliyo ya leo tu na kesho yanatupwa katika tanuru, hata wavika ninyi, ninyi watu wenye imani ndogo. Basi msisumbuke mkisema tutakula nini, au tutakunywa nini, au tutavaa nini? Kwa maana mataifa wanatafuta maneno haya yote, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kama mnahitaji hivi vyote. Lakini ninyi tafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na vitu hivi vyote vitaongezewa kwenu. Basi msisumbukie ya kesho, kwa kuwa kesho itajisumbukia yenyewe. Ubaya wa leo unafaa wa leo. Amen. Petro wa kwanza sura 5 mstari wa 7 inasema hivi: wekeni masumbuko yenu juu yake, kwa maana yeye anawatunza ninyi. Amen. Tunarudia, wekeni masumbuko yenu yote juu yake, kwa sababu yeye anawatunza ninyi. Amen. Français inasema et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Tasoma jina liko moja, Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura 27, Matendo ya Mitume 27 verset 41 à 44. Tusome pia katika jina la Yesu Kristo. Soma na tafsiri mara moja. Matendo ya Mitume 27 41 à 44. Inasema hivi: na wakifikia pahali palipokutana bahari mbili, wakakwamisha merikebu, hata mbele yake ilikwama na nguvu, ikakaa pasipo kutikisika. Lakini kipande cha nyuma yake kilianza kuvunjika kwa nguvu ya upepo ama ya mawimbi ama ya zoruba. Lakini akida akitaka kuponyesha Paulo, aliwazuia wasifanye kama walivyokusudi. Akaamuru wale walioweza kuogelea wajitupe katika bahari, wafike nchi kavu. Nao waliobaki, wengine juu ya mbao na wengine juu ya vitu vingine vya merikebu, na hivyo vyote watu wote walifika nchi kavu salama. Amen. Français nasema walifika sains et saufs, walifika salama. Amen. Tunashukuru Mungu ambaye ametusaidia tangu tumeanza hii program depuis lundi mpaka leo. Mungu amekuwa mwaminifu kwetu. Tuna moyo pia wa shukrani kwa baba mchungaji kwa yuko hapa, nadhani anatufuata. Nashukuru pia baraza yote, Mungu awabariki sana. Particulièrement nashukuru sana boss wetu wa evangelisation, Pastor Bazungu, Bwana awabariki sana. Haleluya. Tuko na theme inasema ne vous inquiétez de rien, Dieu lui-même prend soin de vous. Msisumbukie lolote, kwa maana Mungu anawajali ninyi ama anawashughulikia ninyi. Amen.
Msisumbukie au msijisumbue kwa neno lolote, kwa maana Mungu anawajali ninyi wenyewe. Amen. Bwana asifiwe sana. Tumeanza hii somo tangu siku ya kwanza na tumesema juu ya mashaka, na tukasema mashaka ni contraire ya imani. Mashaka ni contraire ya imani, na tukasema mashaka ni mfululizo wa mawazo ambayo shetani anatuma zaidi sana kwa mtu ili kwamba afikiri kuwa Mungu amemwacha. Mashaka ni kuzania kuwa hakuna tena tumaini ya kufanya kitu fulani, na tumeangalia matokeo mengi ya mashaka. Kwa sababu tuna muda mrefu sana, tutatembea haraka sana, na tumesema kuwa mashaka inaweza acha mtu anakosa usalama wa moyo, inaiba amani ya moyo, ça vole notre paix du cœur. Mais aussi mashaka inaweza kuzaifusha mwili wa mtu, na inapomzaifusha inaweza kumletea magonjwa tofauti. Na tumesema mapalpitation cardiaque, mtu anakuwa na mshtuko wa moyo kwa sababu ya mawazo, mashaka na manunguniko, matension, maestoma, pengine anakuwa na mairritation, ni mtu wa kusirika. Mais aussi mashaka inaweza acha mtu anakuwa wa mihali. Manunguniko inaacha unaanza kuona watu sasa vile bako na problem na wewe. Na tukaangalia kama mashaka pia ina detruire espoir yetu ya kesho. Inaacha mtu asione kama kesho inawezekana tena. Inaacha mtu anaona kama iko sawa, Mungu amenisahau mie. Mashaka inaharibisha aussi relation yetu pamoja na Mungu. Mashaka ni kitu kibaya sana. Bwana asifiwe sana. Na tumeangalia mashaka inatokana na vitu vyenye tuko tunaangalia. Kutoka inasema wakati wana wa Israeli wanatoka Misri, walipoangalia wa Misri wanawafuata, mara moja asije wakafadhaika na imani yao ikaanza kuyumba. Kuna vitu vyenye uko unaangalia pembeni yako, environment yako, usiogope havitakuua. Ule Mungu aliyevusha wana wa Israeli ya Shamu angali yule hajabadilika. Mashaka inaweza pia kuletwa na maneno tunayosikia. Kuna watu ambao wana kazi tu ya kuvunja wengine moyo, kukwambia havitawezekana, tutaisha, tutakufa. No, mwambie wewe unasema lakini Mungu hayasema vile. Wewe utakufa na Mungu hayasema vile. Samueli wa kwanza sura 17 verset 10 à 11 inasema wakati Wafilistini walikuwa wanapigana na wana wa Israeli, kwa sababu Goliath alikuwa anaogopesha, na aseme alikuwa militaire depuis son jeune âge. Alikuwa anapigana, alikuwa wa nguvu sana, na wana wa Israeli wakawa na mashaka na uoga. Kule mlima aseme walikuwa hawaweza kutoka mumashimu wakati Goliath alikuwa anasema. Waliposikia sauti ya Goliath aseme walikuwa wanajificha, na mfalme Saulo mwenyewe aliposikia sauti ya Goliath mashaka ikamkamata. Kuna watu ambao wako na mainquiétude leo na mashaka kwa sababu ya maneno tunayosikia. Walikwambia sasa magonjwa itakuua. No, nani mwenye amesema vile? Mungu neno lake ni tofauti na watu. Watu wanasema ni kifo tu, lakini Mungu labda ndio uzima. Hatuangalie sawa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Akasema kuwa kuna watu ambao wanasema neno linawavunja, mbona inaleta mashaka. No, mwenye siku ya leo tuko na wakati yenye aibu ya mingi sana. Tunataka kusema juu ya kuangalia vitu tatu yenye imeandika Mswahili yetu ya hapa kusudi tusikie. Vitu tatu yenye inapaswa acha usinungunike wala usiogope. Vitu tatu yenye inapaswa acha usinungunike wala usiogope. Bwana asifiwe. Kitu cha kwanza ni kwa sababu Mungu mwenye uko naye angali anakupatia uzima. Sasa kwa sababu Mungu angali anakupatia uzima, Mhubiri wa 10 mstari wa 4 inasema hivi: maana kuna tumaini kwake anayeambatana na wote walio hai, maana mbwa aliye hai ni vizuri kuliko simba aliyekufa. Amen. Mbwa aliye hai iko
ya mzuri kuliko simba aliyekufa. Amen. Maisha yako usifanyake ere ya kukatia tamaa mtu mwenye angali anapumua. Usifanyake kosa ya kukatia tamaa mtu mwenye hayakufa. Kama angali anapumua, attention, yanaweza badilika. Kama mtu angali na pumzi ya uhai, inawezekana Mungu afanye kitu ambacho ulikuwa hauzania. Kuko soko ya magari, lakini hakuna soko ya pumzi. Kuko soko ya manguo, hakuna soko ya pumzi. Usiintimide mtu juu ya yenye inaweza nunuliwa na pesa. Kama angali akiwezi nunuliwa na mafranga na madola, ni pumzi. Hakuna soko ya pumzi. Kwa hiyo kama mtu angali anapumua, akuwa hawezi kutengeneza atafanya, ujue kama kungali matumaini, kama vinaweza wezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu mwenye angali mzima, peut-être que uko mgonjwa, hakuna problème, mais au moins uko mzima. Peut-être que unateseka, mais au moins hakuna mapamba mumapua yako. Peut-être que unagonjwa sana, mais sasa hauko morgue quand même. Peut-être que uko msweze transit, mais unafranchir etapa kuingia morgue. Na kama mtu angali anapitisha pumuzi mapua yake, usimukati yake tamaa, parce que tôt ou tard anaweza kusurprendre. Bwana asifiwe sana. Kitu cha muhimu ni uzima. Bora uzima. Bora uzima. Kama ungali unapumua, c'est-à-dire que ungali unaweza fanya yenye watu waliwazia hauwezi weza fanya. Bwana asifiwe sana. Mfuate. Mungu aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Salomo alitaka aseme nini? Nimerefreshi. Salomo alitaka aseme hivi: masikini mwenye ni mzima anashinda wa milionere 10 wenye walikufa jana. Bwana asifiwe sana. Alitaka aseme hivi: lokatere mwenye ni mzima leo anashinda babayere wenye walikufa jana na juzi. Alitaka aseme hivi: shomere mwenye ni mzima leo anashinda watravailleur wenye walikufa jana na juzi. Anataka aseme hivi: leo mwenye uko naona kama haezi uweza fanya kitu, iko na thamani kuliko mwenye alishawekwa ndani ya kaburi tayari. Alitaka aseme hivi: iletre mwenye ni mzima anashinda wa professeur wa kuna universite. Alitaka aseme hivi: uko na maana kuliko waliokufa jana na juzi. Mungu aliye hai ni bora kuliko simba aliyekufa. Salomo alitaka atuambie hivi: kuko valere ya kila mtu mwenye angali anapumua. Maana yake katika uzima wa mtu kuna thamani. Bwana sifiwe. Kungali heshima, kungali valere. Salomo alitaka aoneshe umuhimu, maana ya kupumua, maana ya pumuzi. Mungu yote yenye uko nayo, hakuna kitu cha maana na cha muhimu sana vile pumuzi yenye uko nayo. Hakuna. Alitaka kuonesha kama mwenye angali anapumua iko sina tumaini. Pour tout celui qui vit, il y a de l'espérance et il y a de l'espoir. Alitaka aseme hivi: mwenye angali anapumua naye anaweza jenga, naye anaweza oa na kuolewa, naye anaweza kuwa na kazi. Kama angali anapumua anaweza jenga naye kesho, naye anaweza tembeza gari kesho, naye anaweza vala kesho. Bwana asifiwe sana. Usidharau wake mtu mwenye unashinda kitu leo, parce que kesho unaweza kuta ule mtu anakuwa na vya mingi kushinda wenye uko ndani siku ya leo. Narudia. Usidharau wake mtu juu ya wenye unamshinda leo. Kesho anaweza kushinda vile wenye wewe unamdharau nalo leo. Bwana asifiwe sana. Unaweza dharau mtu kwa sababu hana nyumba, lakini nyumba unaweza lala na nyumba leo, kesho asubuhi unalamuka na haiko. C'est pas possible. Unaweza lala na kazi leo, kesho asubuhi kubiro unakuta barua kwambia kazi
kuogopesha watu leo, materiel. Niseme hivi, kama kuna vitu vya kuogopesha watu, usiogopeshake mtu juu ya vitu vinavyokamatika. Ogopesha mtu juu Yesu labda ndio maisha yako pete pesa. Mais vingine vyote nous pouvons acheter ça. Bwana sifiwe sana. Amen. Haleluya. Les choses matérielles isiachake unadharau watu. Bwana sifiwe sana. Vitu ambavyo vinaweza usiwa bisiache unaogopesha watu. Amen. Sasa kwa sababu ungali unapumua, ingali inawezekana usijiue, usijinike. Pekee hauna vyenye uko navyo lazima, lakini shukuru Mungu kwa vyenye dae kwa uko navyo. Si tu n'as pas ce que tu désires, au moins sois reconnaissant pour ce que tu as. Kuko vyenye uko navyo, vyenye mwingine hana navyo. Ile kuvala yako ni maombi petete ya mwingine, wewe haujue. Kuna mtu mwenye anaweza omba Mungu akuwe gisi huko, mimi haiwezekani. Kama Mungu hayakupa yenye uko nayo lazima anza mshukuru katika madogo aliyofanya jana na leo. C'est encore possible. Peut-être que hauyakuwa ile kazi ya salary yenye unataka, lakini kwa sababu ngali unapumua inawezekana. Hivi ya kuoa na kuolewa sitafanya vikawia hapo sana. Lakini ingali inawezekana usi. Bwana sifiwe sana. Ingali inawezekana. Nilisema jana msikuseli. Nani msie mwenye mama? Sasa kuna mimba. Ingali msie kumwa. Unaweza ambia Mungu akuzalisha yeye. Si mnavumilia tu 9 mois zene. Sasa mshakupresse nyumba yetu ya kuzana. Kama muda hayafika usipresse. Bwana sifiwe. Yenye hauna leo Mungu asikushukuru sio una nani. Hautashuhua juu kwenda ndani. Kama hayafika wakati basi. Jamani kwanza ungali mzima. Na mwenye na gari naye akuzaliwa nayo. Ili kuyaka usiku wakati. Jua nini wewe ukomprendre kwa wakati na mwingine usiku na wakati yake. Kila mwenye gari anaishi usimkati yake kama c'est encore possible. Kitu ya pili je parle rapidement ni kwa sababu Mungu alishakawahi tendea wengine. Ile tu. Kwa sababu Mungu alishakawahi tendea wengine. Sikia. Kama Mungu alipatia kwa wengine, kwa nini wewe auamini kama anaweza kupatia? Na wewe mwenye Mungu alipatiaka, kwa nini hauamini kama Mungu anaweza usipatia wengine? Kama jeune marié, unafanya mariage tu et moi unaweza se comporter comme si uko na biaspect. Non, mariage c'est quelque chose ni nikapenda na 100,000 za oa. Basi mtakuja hapa ndio passer mniombee sina mafuta hapa niombe. Basi visitusumbue je. Na kuta mtu shuna kwa marié, c'est comme si uko na wengine hawezi. Uko na super, unakuwa na poste wewe wa kwanza. No. Bibi ya Salomo alikuwa na zibaraka tu. Na kwa hivyo sio unakuwa na gari njo si hatuna neno no. Mungu aliyekupatia anaweza usiku ligeukia na wewe. Wewe ni walifanya mariage hata kama kiana safi si. Hata tasura ya kisa vile yangu. Umeiko na mariage. Kama Mungu anakupatia sura mbaya na mimi mzuri nataka kupatia. Usikomopesha Mungu anatujua sisi wote. Bwana sifiwe sana. Mungu aliyetendea wengine na wewe anaweza kukutendea. Sikia. Ile magonjwa yako na wazee yake inaweza kuua. Bila uliza pembeni huko mwenye Mungu asikaiponyesha. Unajua nini? Wao watakufa mais à côté huko mwenye Mungu aliponyeshaka ile yenye wewe iko na wazee kama itakuua. Na ule Mungu aliyewatendea wale ni Mungu ambaye anaweza pia kukutendea na wewe. Ile upangaye yenye unakawia ndani. Huko wenye walikuwa jenga 50 ans. Bon, lazima tuko kenda ungali mpangai, unataka jua soka jua utawaacha wapi? Tukiteseke pamoja tu.
unakimbia unaenda kumesema pamoja. Ile upangaje wewe uko ndani, unawasia kama Mungu hawezi kutosha mwani. Pima uliza mzuri, mama Luis. Huko wenye Mungu alitoshaka, Mungu pangai leo wako kwao. Usiogope. Ile somaji yenye huko wamo leo, usiwasie kama hawezi toka ndani. Pastor David iko na kazi, hakuzaliwaka nayo. Na kama Mungu alimpatiaka kazi, kwa nini usiamini kama na wewe anaweza ikupatia? Wewe mtoto wangu amesoma iko lisansia hana kazi, sasa afanye nini? Mtafutia hayo basi. Kama hayaipata afanye nini? Anapiganisha na tafuta hapate, ajinyonge hata jinyonga. Ule Mungu aliyepatia wengine makazi, muma institution, muma biro, angali Mungu mwenye habadilishake kauli. Kama alitendea wengine, na wewe anaweza kutendea. Usijue shia nini hauna. Niliendea tu msemeni. Wewe uko napenda ujenge, me uko na probleme ya mawazo ya mingi. Utaendaka jenga ndiyo, me ile nyumba unafuata na emwa au demwa mara moja kanser ya roho ama tension inakuua, ndio kulishigonjwa saka wakati ya mrefu no. Kama unakula maradi ambia Mungu jeseke, tipita mimi changer mon alimentation. Isikuogopeshe. Mungu angali anaweza kutusaidia. Na nikwambia hivi, watu wana maîtriser jana, wana maîtriser leo, mais hakuna mwenye ana maîtriser avenir. L'avenir est maîtrisé par celui qui a créé le ciel et la terre. Kesho ni fumbo. Mwenye unaangalia kwa image ya leo mpresent, haujui kesho atakuwaka nani. Heureusement, Mungu haoneshake tutakuwa namna gani kesho. Unaweza ona mtu leo mkorani kwa nyumba nao na msalau. Peut-être kesho mtoto wake ata Sikiliza, Bwana sifiwe sana. Niliambia wajene yetu msemeni, usiregrete kuzaliwa mwa ile familia, usiregrete. Même si on a marenyo za jamani, usiregrete. Kama familia zaidi kukusanyika timu maongezi hazi kwake. Familia yenye hakuna mwiba niloro matikile mfamilia yote, usiogope. Familia yenye hakuna mwiba na kazi, hakuna kusaidia mwingine, unapenda mwende kwake kumbe naye kuna fasi za ramtia. Mwingine unatenganaka tu, hakuna problem. Même si umetoka mfamilia pauvre, sema hivi, la famille riche peut provenir de moi. Haijalishi familia yako iko pauvre, Mungu ninakushukuru kwa sababu ule fani hakunizalaka, na huyu mzee alinizalaka mimi. Na kisha alinizalaka ingali inawezekana. Mama yako kukuheshimishaka, wewe tumika kesho umheshimishe. C'est fort possible, usiregrete. Qu'est-ce que tu fais dans cette famille pauvre? Mungu amekuleta kusudi wewe ndio mwenyewe ukuwe solution kwa zile maproblemu. Na uamini kama inawezekana. Haleluya. Okay, tuone tatu tualize. Mungu anaweza kutosha kuzero na kufanya taero. C'est fort possible. Usiogope. Samuel 2:8 inasema hivi, anapandisha masikini toka mavumbi, ananyanyua mwenye hitaji toka jalala, anawaketisha pamoja na wakubwa. Amen. Ule Mungu mwenye tumekuya omba hapa ndio mwenye anatoshaka masikini mu mavumbi, anatosha muhitaji kuyalala. Or wewe omwe même si liko nguvu hauyaanza kama kuyalala. Asa seme anamejaka wendo kuyalala, anamtosha kule, anamtetisha na wakubwa na wafalme. Acha nikwambie hivi, même si unakawia kuyalala, kuna Mungu mwenye anasukulaka vya kuyalala na anavipatia samani. Ule Mungu iko. Usemene nimesema hivi, kuko watu wenye unaonaka dilendi au samedi hatoshake viatu vya kufunga.
Kumbe haikuwa ni style, no. Hakuwa na makucha zake zote zilirukaka kwa maisha mbaya. Bwana asifiwe sana. Ni unaenda ku plage, yeye anakuwa tu na bukale. Unatembea yeye unataka kufunga. Peut-être kwa na makucha unafanya plage linawezekana usi. Mungu leo ashaka musahaulisha ile maisha. Mungu mwenye anakumbukaka wengine na wewe anaweza kukukumbuka. Kitu ya tatu nakimbia haraka sana ni kwa sababu Mungu hakwake propose mwenye atabariki. Mungu hakwake au kukua propose mwenye atabariki. Sikiliza. Matendo ya Mitume 10:34 yanasema hivi. Na Petro alifungua kinywa chake akasema, hakika ninatambua ya kuwa Mungu hana upendeleo kwa mtu. Waroma sura 2 verset 11. Rome 2:11 nasema hivi. Kwa maana hakuna upendeleo kwa Mungu. Hakuna upendeleo kwa Mungu. Mungu anafanya kazi anapenda. Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja. Mungu anafanya kazi yenye si ya tuasi. Nilifurahia Mungu parce que Mungu hakwake mliomba yake ya mtu. C'est ce que j'aime. Pasteur Chongo. Mungu hakwake kuzee wa mtu. Haleluya. Mungu hakwake mliomba yake ya mtu na haiko kuzee wa mtu. Mdunia au gouvernement. Sasa kama nomination ya makazi banaweza wala proposer chef na chef niko na petit yangu manyana boulot na proposer na chef anamnome parce que wewe umemproposer na unamjua, lakini kwa Mungu yeye mu gouvernement yake on ne propose pas. Mungu hawezi mdicter, Mungu hawezi mproposer, Mungu hawezi mcorrompre, Mungu hawezi mconseiller. Narudilia, Mungu hawezi mdicter, hawezi mpropose, hawezi mcorrompre na hawezi mconseiller. C'est ce que nous aimons. Heureusement, si elle tulikuwa hatuna watu mwile institution, nani mwenyewe angetusemea? Ingelikuwa Mungu ni mwomba wake ya wafulani, kama si wengine hatuonate. Angekuwa na kule wanamwambia usiende kwa huyu, omba kwa huyu ndio kwetu walikale. Huyu ndio wa Masisi, huyu ndio utuno. Mungu haiko wa Nyanga, haiko wa Hunde, haiko wa Hunde, Mungu ndio. Sasa shamba ni sasa tena mema angalia sura, angalia kabila, angalia Mungu anafanya mema kwa kila mwenye anataka. Sema mbele kama sema hayo. Mungu ingekuwa Mungu vraiment na maparentela kama si ya Mungu ni Mungu mwenye haiko wako wewe pekee. Mungu ni watu sie wote na wote. Leo kama Mungu iko na wewe, usiwazie kama atabadiaka na wewe siku zote. Leo iko na wewe, kesho asubuhi anaweza kuwa usinamie. Leo iko na wewe, kesho iko na mwingine. Bwana asifiwe sana. Heureusement kama wewe uko kuliste, amen. Hakuna mwenye anaweza kutosha kuliste. Nasema hivi, kama wewe mtu mwenye uko kuliste, hakuna mwenye anaweza kutosha au akufute kuliste. Liste kama ni yako, waitike basiitike, ni Mungu mwenye anamfanya. Bwana asifiwe sana. Usiogope. Kama Mungu aliwatendea na wewe anaweza kukutendea. Eleza Bwana asifiwe sana. Okay. Mtaandika kusoma kwa pale Matthieu 14:22 à 32. Matthieu 14:22 à 32. Mnifuate tumalize. Hapa kuna habari za mtu mwenye anaitwa Petro.
na wanafunzi na Yesu. Yesu anamwambia hivi, Mathayo 14:22, msikilize. Anamwambia hivi, mpande ndani ya chombo, mvuke ngambo, na mie ndawakuta. Lakini ninapanda kumlima kwanza niende omba. Ninaenda omba, baadaye ndawakuta. Banaenda. Biblia inasema walipofika katikati ya bahari, wakakutana na upepo, wakakutana na mawimbi, zoruba yenye ilikuwa ni zoruba kali sana. Bwana sifiwe sana. Ile zoruba Biblia inasema ikawatokea kwa mbele kwa sababu haikutaka waendelee. Wakaanza ogopa na kusema, Bwana, tunaangamia. Nani atatuokoa katika hii zoruba katikati ya bahari? Na hapa nimeikana ninajiuliza hivi, kama voyage hapa ilikuwa na 40 km, ça veut dire que ile zoruba iliwakuta deja à 20 parce que ilikuwa katikati ya bahari. Nikaona hivi, ingewachukuaka wakati ya kupata. Au lieu turudie, si on pouvait reculer et faire 1 heure du temps, et si même on pouvait avancer, on pouvait aussi faire 1 heure du temps. Alors, au lieu que tukufe na tuko narudia nyuma, au moins tukufe na tuko tunasonga mbele. Okay, sikia. Wakaenda. Yesu kuzamu ya 4 ya usiku anatokea akitembea juu ya bahari. Petro alimuona akasema, Bwana, kama ni wewe uniruhusu nitembee juu ya bahari. Cela veut dire kulikuwa ka distance entre Yesu na Petro. Petro asema akaanza fanya hatua ya kwanza, hatua ya pili, ya tatu. Baada ya kuangalia Yesu aliyemuita, akaangalia zoruba iliyomtatiza. Jeneriji, watu wa mingi, watu wanazama juu ya kuangalia vyenye vinawazunguruka. Usiangalie zoruba, angalia Yesu aliyemuita. Na wakati aliyezama, quand vous lisez la Bible, il faut bien la lire. La Bible est un livre de détails. Asema, sasa Petro anaanza zama, akasema, Yesu, Bwana, unirehemu. Biblia haiseme Yesu akakimbilia Petro. La Bible dit akanyosha mkono, akamuokoa. Sasa kama Yesu akumkimbilia, cela veut dire que alikuwa anaangalia kitu a distance, mais Yesu alikuwa haiko mbali, alikuwa iko pamoja na yeye. La Bible ne dit pas que alikimbilia kano. Yesu alinyosha mkono na akamkosha. Kukila mwenye iko anazama, Yesu hakuwake mbali naye. Yesu iko pale akote. Peut-être que uko nazama, uko nakunywa deja mai. Yesu haiko mbali na wanaozama. Yesu iko pale karibu na wewe. Écoutez, Dieu n'est pas le Dieu de nos fêtes. Il est aussi le Dieu de nos tempêtes. Mungu haiko Mungu tu wa harusi, ni Mungu aussi wa kilio chetu. Iko pale. Sasa uko unazama, iko pale, anaweza kukuokoa. Niliona hivi. Sasa Petro iko anatembea, Yesu anamsaidia na kutazama. Lakini alipoanza kuzama, Yesu akamsaidia. C'est pourquoi même kuna wakati yenyewe unapitaka mjaribu, watu wanasema maraba. Tutaona. Maraba, tutaona. Waambie hivi, Shadraka, Meshaki na Abednego wakaogopa ingia mtanuru la moto, hakuna utukufu wa Mungu. Tukaingia mtanuru, hata kutoka mtanuru ya moto, kuna Mungu mwenye anaweza kujinyakulia utukufu. Isaya anasema hivi, mimi ni Mungu wako, upitapo ndani ya maji mengi sana, hautakarikishwa. Upitapo ndani ya moto mkali, hautaungua kwa sababu niko pale. Je vais finir. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Okay, mwaile Matendo ya Mitume 27. Mwenyana Biblia hivi hizi comprendre. Kama kuna Biblia yako na mimi nitakusaidia. Matendo ya Mitume 27 verset 41 à 44. Hapa kuna habari za mtu ambaye anaitwa Paulo. Paulo alifungwa. Mfuate mtazame. Alipofungwa, wanambeba fasi inaitwa Italia, Rome. Ukasoma ile chapitre yote 27 verset ya kwanza hadi 44.
Tangaleni niko pale. Safari yao ilikuwa safari ya nguvu. Asema upepo ilitokea, zoruba ikawatokea, kwa sababu ilikuwa ni voyage yenye nguvu sana. Na Paulo alikuwa yuko katikati ya wale wafungwa. Bwana sifiwe. Tuinue mkono juu kwa wale wafungwa. Paulo alikuwa wale wafungwa. Zoruba inakuwa na mawimbi ya mawimbi. Kapete ikaongezeka. Paulo akawapropose. Akamwambia hivi, tusipite mwa hii njia, tutafute njia nyingine. Ule mkubwa mwenye alikuwa na mafunga ule akita ule askari akasema, hapana, tuendelee mwa hii njia. Na wakaendelea mwa ile njia. Kufika mbele tena après 2 semaines ya voyage. Chombo merikebu kwa navili. Walikuwa nayo ilikuwa imetaabishwa kwa upepo. Na inafika wakati yenye watu wanaanza kulalamika na kusema, marawa tunakufa, tunaisha. Nilikuwa naubiri hii Desemba. Sasa tulitaka hapa mwa njia. Ilikuwa na kisi mule ukaanguka. Ukazama mule basi utatoka mnaanguka gani. Sasa kama hii maboto unagusa kuma hivi. Nikasema hapa ni Mungu, yeye hapa ni Mungu tu. Sio nikachanga hapa hakuna tena kutokoa. Nao waseme upepo ilikuwa mingi kapiga ile nafsi. Naseme hii parti ya nyuma ya nafsi ikaanza katika. Niko naruka mbio mbio. Sasa ilianza katika, wakalalamika kusema tunakufa tunaisha. Malaika akatokea Paulo akamwambia, ambia hawa watu, jinsi nyie wote mko naenda mwa hii nafsi, hakuna hata mmoja mwenye atapoteza uzima. Umwambie hivi, na hakuna mwenye hata nywele yake moja itapotea. Severenu tu, hakuna chenye kitakufika hapo Mungu akose yua no. Il est omnipotent, il est omniscient et il est omniprésent. Anajua yote, ni mwenye nguvu na yuko mahali pote. Kwa nimwambia malaika mwenye l'ange pour qui j'appartiens ameniambia msiogope, nyie mkue kali. Kumbe ukatembea na mtu mwenye kuna neema, na wewe ile neema inaweza kuokoa. Sasa kwa kanisa usifanye rafiki ya kila mtu. Chagua wenye unaona kama hawa wanaweza uwe nisaidie. Kama hizi kupatia makuta, haiwezi kuombea, haiwezi kushauria, tosha hivi njia. Kama haiwezi kuombea, haiwezi kupatia makuta, haiwezi kushauria, tosha hai. Mimi naweza niasime vraiment. Tosha hana maana. Tembea na mtu mwenye uko na neema, pasi ile neema yake inaweza kukuokoa na wewe. Tembea na Mkristo pasi anaweza kuombea na wewe. Tembea na mtu mwenye iko na shauri nakwambia hii ni shamba. Mwenye kwa rafiki wenyewe hamshaurianake, mko tu sama mbuzi hivi. Havina maana. Havina maana. Bwana sifiwe sana. Paulo nimfurahia sana. Akamwambia hivi, msiogope. Mungu malaika mwenye mimi ninaombaga amenirasile. Ameniambia hivi, msiogope, tutafika salama. Jenereti, wa mingi wanawazia ke mabanke njoo zikula tunaishi no. Hata banke zifungiwa kuna Mungu mwenyewe. Banke zake hazifungiwa. Hawa kumbusha kwanza ndio wale na kazi niko shomea. Mimi nakulaka ninaishi. Asa wewe mwenyewe ulikuwa na kazi, kwa kupatia formule. Sasa tulikuwa na tukwake tu naye. Kwa tupambia kisi Mungu anatuchungaka na hatuna salary. Bwana sifiwe sana. Bwana tabarasile msiogope, tutafika msiogope. Okay, natembea haraka sana. Banafika fasi mwenyewe marawa vitu vinakatala. Et là il faut se sauver. Soit c'est la vie, soit c'est la mort. Watu wa mingi leo wanaishi soit c'est la vie, soit c'est la mort. Wa mingi leo wanaishi kuto du jour. Kama mama hakupata ili kupanya siku, c'est compliqué. Hakuna problème. Mwa hii ngoma hatukuliake sie wote kusaa moya. Kuko ba 18h par exemple kwa 18h na wewe wa 23h hakuna problème, ndio sasa unipata. Hakuna problème. Kama ulikuwa na 18h juu ulisagarisha, mimi mwenye si apata
na mimi kesho mimi naweza uzisha mimi nakula. Sema pasta ni problem. Isikusumbue hata. Bwana sifiwe sana. Bwana anamwambia hivi, hello. Bali Bwana anataka waanze huwa watu unifuate. Bwana sifiwe sana. Amen. Unifuate. Hii neno ya kukutia nguvu sana. Na kukutia moyo. Haleluya. Walipokuwa wanatembea na Paulo aseme akamwambia hivi, kwenye tunafika pour que tutoke mwa hii tempête, il y a deux façons de sortir de cette tempête. Na façon ya kwanza, wenye wanayua nager. Hapa kila mtu ni kujiokoa. C'est ça ya kwanza. Wenye wanayua nager, mwanza jitayarisha kujitupe wapi? Mumai, kila mtu atumikishe nguvu zake. Nifuate na maliza. Sasa penye wanayua nager, aseme ils ont utilisé leur aptitude naturelle et physique. Kama mule ulikuwa mwenye yue nager, yeye angejikomporta kai. Sabi le mire mwele ndani ya hizi nilikuwa na ndugu Jose na Jose Mungu mwavu wewe. Tukazama koste na Jose. Hii si piga kwa mkono. Ruhusa kukwake mabahari. Sijui. Alors, akamwambia hivi, mwenye anayua nager atumikishe nguvu zake za mikono. Et alors, soit tu sais nager ou soit tu ne sais pas nager. Alors, uko na connaissance naturelle zako. Unajua fanya kama uchunguzi kwa kwenye connaissance yako nisha. Yenye saa hii iko na kutosha wapi? Mzoruba ya crise financière. Uko mwenye kuna connaissance ya kusema naweza fanya plan, naweza elaborer plan na inapata marché na mimi na evolue. Uko mwenye kuna natafuta jinsi papa ni avocat sijui kitu gani. Kila mtu saa hii iko natumikisha aptitude naturelle ma formule zake kusudi atoke wapi? Mutapete. Bwana sifiwe sana. Qu'est-ce que tu sais faire? Unajua fanya nini? Parce que parfois Mungu anaweza kutosha mutapete parce que tu sais faire. Sasa mimi niko nahubiri hapa, je sais prêcher. Sasa hapa après hapa ndipo sadaka yangu ya injili iko hivi. Ça je te l'ai dit. Bwana sifiwe sana. Qu'est-ce que tu sais faire? Nenda kuhubiri Burundi, mawapi bila pigaka malale kule nenda kumwambia. Je sais où me prêcher. Je sais où me prêcher. Je sais où me prêcher. Na wewe unajua fanya nini? Au-delà de prêcher il faut maka, niko aussi comptable. Au-delà de ça, na wewe unaweza. Et alors, kama uko na yenye unaweza, Paulo anasema sasa mfanye ile strategie. Munaje mtoke mtapete. Et alors, kulikuwa wengine wenye hawayue nager. Ici maintenant c'est bien, c'est biko mtamu unifuata. Akamwambia hivi, nyie wenye muyue nager. Wewe hauna tena kuchunguzi? Watoto wako wote hawana tena niko na kazi. Ulijikaza kama somesha vitu vinakomplike. Uko na mtoto kulikuwa na 45 vinakuogopesha wao ataoa namna gani? Bila visikuogopesha vya miaka, vya kuoa na miaka ni mkakati. Mwache atulizane. Uko kunyumba, hauna cha kufanya, hauna kazi, hauna shamba, hauna mafugo, uko wenye wanaishi huko wenyewe hawajue nager. Paulo akawaelezea aussi une solution. Akamwambia hivi, nyie wenye hamuyue nager. Muikale kwa hii miti ya ina vile. Muikale kwa miti sigle poa. Muikale kwa hii miti zoruba kwenye tababeba. Mwenge kule, c'est pas possible kwenye mutaishia, mutachikuta umefika nchi kavu. Kile Bwana sifiwe sana. Niliuliza Biblia, ile miti maana yake nini? Akaniambia, uko mti yenye nimelezea kumsahaba wa Golgotha, ila
tayari. Ona kabisa kidogo kabisa. Bwana asifiwe sana. Msikuogopeshe. Msikuogopeshe. Pour ceux qui ne connaissent pas nager, solution iko. Solution iko. Kama hawa walitandaka hii mambaho, zoruba itababeba. Kuko vita zenye tunaweza gagner parce que nous connaissons nager. Na kuko zenye nous pouvons gagner parce que on se laisse partir par le vent. Acha zoruba ikubebe kwenye unataka. Haita kupoteza no. Uliza Abraham mwanzo 12 alikuwa hajua wapi kwenye anaenda. Je, Abraham lamuta wewe na shamba yako na watoto wako ukuye nikubebe. Abraham n'a pas demandé à Dieu unanibeba wapi? Non. Abraham savait que comme c'est Dieu qui m'appelle, c'est un Dieu mwenye hawezi nipoteza njia. Comme c'est Dieu qui m'appelle, nafika ku destination. Comme c'est Dieu qui m'appelle, naonewaka tu. Comme c'est Dieu qui m'appelle, na kazi naipataka tu. Comme c'est Dieu qui m'appelle, upanyai na mwachaka tu. Comme c'est Dieu qui m'appelle, nitawezekanaka tu. Usiogope chochote. Mais vous inquiétez de rien. Mais vous inquiétez de rien. Usiogope. Usiogope chochote.
vinakatala, lakini tuangalie msalaba wa Yesu. Vile ulishindwa fanya jana, leo unaweza kufanya. Vile kilishindikana jana na juzi, kesho inawezekana. Mtu asikukatishe tamaa. Le grand problème ni hii. Wakati yenyewe unatoka hapo msemo ya hivi, ukafika nje unasema tutakufa. Tutaisha useme kasa, tutaisha. Mwambie hivi, Mungu amesema hivi, akiwa upande wetu, hakuna tena mwingine. Mwambie hivi, Mungu wetu ni Mungu wa maalliance. Ni Mungu mwenye hasemake uongo. Mungu aliyewatendea mama, usiogope. Hauna makala, hauna bunga, hauna maragi, hauna kazi, uko shomeri, uko mpangaji. Mungu anaweza tosha vitu kwa vile wote kabisa. Usimungu ni kile wote Mungu anatuwazia. Bwana tubariki sana. Amen.